Best prepared, no te wharekura o kirikiri roa, no te kahurangi. Reina kore tuaki. Anei ko ngā toa whakaihuaka o Ngā Manu Kōrero o Tainui. He pai ki au te kōrero, he kai kōrero ahau. Nō reira, ai he whāinga engari koina no ko tōku mahi, me he mai he take hihi ana ahau ki te wero, ka kōrero ahau. I te wā ka whakaroa ahau ki tēnei pātai, ki tēnei kaupapa, ko te pātai pia, he hangarau, he rauhanga rānei. Kua puta te uhu a te kahurangi teina kore huaki o te wharekura o kirikiri roa ki te wāhanga tuakara mō te reo Māori, ko tōna kaupapa e whai hua ai au me takahitikanga. I whiri au I tēnei kaupapa nā tōku kaha kite I te takahia o aku tikanga e ngā tāne. Nō reira, ko te horopaki, ko te takahia o te tāne I te tikanga, nō reira ki te whakaitea tērā. Tēnā, tukuna hau ngā tikanga o te tāne. Just so grateful and being able to go to Whanganui. I'm from Whanganui, but being able to go as part of Tainui Waka this year, as last year. But yeah, just so grateful and excited. If I could, I would. There are so many things I'd like to do, like maybe sing better, cook better, maybe learn a few dances, I don't know. Nā tiaria pōtaka te mana o Tainui Waka me tōna kura o Waikato Diocesan ki te wāhanga o te korimako, ka kawea hoki e ia ki te ātāmira o te motu. I think that Manu Kōrero is the best thing that could happen for my oratory career. Yeah. Aha ko te reo, tēnei taumata e hika aha ko te tukuiti hoki, ko kaunga te tū, ko kaunga te reo e putana. Koinei te tau tuatahi, kua tū a Hani Huata, hei kai whakawā mō te wahanga o te korimako. Hei tāna ko te māia me te pakari o te tū, tōna e kimihi ana. Mena ka te tiro ki te āhuatanga o te tū, kia tino kite I te pakari o te tū, I runga anō I te mōhio kua mārama ki te tauira ana kōrero, nā te pakari o te tū, me te whiu o te kupu, haungara te tuitui I te whakaaro te tuitui te kupu. Hei kua eke nei tēnei whakataetai ki tōna ono te kautau, timata ana I te tautahi mano I warau ono te kaumārima, te wāhanga korimako. Nā, haere nei ngā tau ka uru mai e rā atu wāhanga. Nā I rawe ki au e tei o ngā whakaaro I puta mo ngā hua, kua puta I tēnei kaupapa. Ka muti te whakatakoto I e tei whakaaro mo te anamata hoki o te kaupapa nei. There's more that there is to the kōrero, like ahika is something bigger than all of us. It's bigger than Manu Kōrero, and I just wanted to kind of express that because we all know it. Papake ke ake au, he rereke tēnei tū ki te tū I te rātau, he whakawhanake I oku pūkenga I ngā wā katoa koera te mea nui. Hei te hepe te mātū ai e nei reo rauriki ki te pai o te motu, ki runga o Whanganui. Te Kawa Paora, Aukaha.